Siyacela thina noNdaba, siyacela Gagashi. Siyacela thina esimthandayo, sicela ukuthi nilwe makhosi. Sicela nizehlise isithunzi, sehle isithunzi. Uyikhohle ukuthi uyinkosi Nkosi. Uyikhohle ukuthi uyinkosi, uyilwele nilwele lento eniqalile ngoba iyona ezosiza ubukhosi. Yonke into njalo emva kwekhulunyaka Nkosi, uNkulunkulu ushintsha isimo emhlabeni. Njalo emva kwekhulunyaka uNkulunkulu uqhambisa izinto ezintsha ezizolungisa umhlaba. Yenye yazo lena eniyenzayo. Ngoba ubukhosi ngeke buze buye ndawo. Into esebeyenzile bathatha amakhosi bawathi gxu politics. Ngamabomu strategically bawafaka politics bese bewa marinate nje bewa marinate. Athi ehlangene amakhosi emaningi. Uvele kusukuma inkosi yodwa iphikisa into ivula idiscussion enganasidingo ngoba yenzela ukuthi kuphazamiseke lento eyenzakalayo. So ke sicela ukuthi nikulwele lokho makhosi ngoba thina esinithandayo siyaphoxeka. Indaba ezithana. Kodwa kube ukuthi wawuhlonipha umuso womnumzana ngoba uma umithisa ingane umuntu ukhanda inkinga ezimbili egcekeni lomnumzana. Umama uhluleke ukubheka ingane uxabana nobaba. Ubaba emphakathini abanumzana bambuka njengesehluleki. Ngenxa yokuthi wena ungumfana uhluleke ukuhlonipha umuso womuntu. Ilezo nkinga ezothi wena ezikhandayo. Bese uhamba ukholosha lapho ufica umfana ephethe uB ekseni ngo7. Phethe uB akanjena unamagwebu nokuba namagwebu lo B uyabona ukuthi uyawuhlukumeza kwawona. Akakadli ngisho ukudla uwondla ikelemi zakhe sezi strong ziphuza utshwala. Khona insizwa ufuna izethe igama lapho usikelemi usiphuza utshwala. Igama lokusizwa lelo. Akulalwa nomuntu wesifazana ongamthandi. Ungalali nomuntu wesifazana ongamthandi. Ngoba umuntu wesifazana emawulala naye ngisho ngabe bengakuthandi kakhulu. Kuyenzeka izinkaba mayithintana akuthandi bese uganga ngayo. Angeke kulungele lutho mfana wami. Hambani uyoxolisa amantombazaneni. Ngeke kulungele lutho. Ngeke kulungele lutho le ngane bayizana abazali ayibakhalela ubusuku nemini beyithandazela beyichathi igula yenza yonke into. Wena uqhamuka nje usuzoyichaphaza ngoba isina 20. Ngeke uyendawo. That's why la komasipala makhosi ezizwe nibona omasipala benje. Lapha komasipala kudlalwa ngeingane zabantu lezebuye ema university. Awu. Yikho imkhandlo ihlala ithola ama audit reports ngoba akusetshenzwa. Buka abantu bakhona bahola ezinkulu imali njengoba sikhuluma nawe bahola ngomhla 25 ekseni bakumashonisi. Ngoba uNkulunkulu akasona isiphukuphuku. Hola nge25 ekseni usukumashonisi. Ngoba uNkulunkulu akasona isiphukuphuku. Lokho kwenza ukuthi uhlakaniphile ungabonwa umuntu. Yena ukwenza ngapha okuzobonwa uwewedwa ke. Ukuzwe wedwa ukushisa. Ubese uhamba lapha phambi kwethu uhamba uzethemba ubani. Sikubona ukuthi ungayi into zamakhosi. Sikubona ukuthi nale mfundo makhosi ekhona. Amakhosi ngizwile kuthiwa ayafunda nenkosi yami umzimela ngezwe kuthiwa iyafunda inkosi esemangonini. Makhosi kuthiwa inkosi ethile yanikezwa isibuko. Kwase kuthiwa ikhombe ukuthi alaba ababenika isibuko bafuna into engakanani. Ngicela le mfundo makhosi abanifundisa yona kube ngeyokuthi amakhosi azosebenzisa leyo mfundo nje just ukuthuthukisa umphakathi wayo ngoba nidinga ukufunda makhosi. Namila makhosi inkosi olishaba wamila la kwalishaba. Njengoba ukhona inkosi esizowakwa abakhona. Wamila inkosi esizwe la udingi noma ungathi wakhona izinto ongakwazi ukuzenza kodwa khona into engeke izisuke ngisho inkosi ingadakwa izibhuquze phansi igcwala uthuli kodwa iyo lokho inkosi. Ikhansela makela dakwa labhuquza phansi balikhipha nje ngomhla ka4. Hayi leli liyahlonipha leli. Khansela uyahlonipha wena khansela ngubonile nje ngifika lapho uyahlonipha impela. Uyabona nje mawuze entweni yenkosi uthi uzothe kanje uyahlonipha. Kodwa ngisho ukuthi futhi uhlanzekile nje uyabona ukuthi uyibhungu nje lihlanzekile ufaka nezibuko. Userious. So bafowethu inkosi noma inkosi nayo inkosi unzima. Abafana babeshinga lapho ongathi bayikhiphe esikhundleni ngale yala. Nansi iseyinkosi. Lona wayishinga kwaphela 2 days kwaqala kwapressure kodwa khona cha yena baqinisile bona kodwa kufanele akhuluma kanje. Akusena ndaba ukuthi inkosi kade kwenzekeni kwenzekani. Inkosi noma ingaswela
ngoba abantu beyinyanya abantu bayo ngoba inkosi ngeke iswele inabantu abangaka laba abala endlini kuphela ngeke iziyaswele inkosi kodwa yolokhu inkosi noma ungayethuka noma ungathini noma ungathini a king remains a king akunandaba ukuthi kwenzakalani a king remains a king but umuntu make wabheda nje wena isithunzi sakho siyaphela lebo besaba lapho ukukhosi bayabesha abantu lapho kuthi amakhosi ayajola amakhosi ikhona nje khona ngapha enye engezokuthoka nomashonisa nje ohlala idabula ngempama ngiyamfisa abafuni ukungitshela ukuthi ubani ngiyafisa makukhona owaziyo la endlini lo mashonisa ukuthi ushaya inkosi ngempama ngiyafisa nike ngikhombisele ngeke ngimbone uyinsizwe engakanani ngeke ngimbone ngifuna uthembani ngiyafisa nje ukumbona ayikho into engiphatha kabuhlungu njengaleyo nto leyo ngoba sonke lapha emndenini yethu sineyinkinga zethu asikwazi ukuthatha inkinga eyizethu bese siyilengisa enkosini bese engathi inkosi uMesaya kufanele yona ingabe umuntu amakhosi ngishilo ngathi aneyinkinga zeingane zawo aneyinkinga zehlobo ezihluphayo aneyinkinga zodlunkulu abakhohlwayo ukuthi ababona amakhosi bangondlunkulu abafuna kuba ngamakhosi kanye namakhosi sesikhulile ke thina manje makhosi la makhosi nje asizalayo na inkosi ngiyabona ingangobaba sesikhulile sesizonani isikhulisela lokho engikwenza la njengamanje senginalo ilungelo inkosi esizwe ngoba sengikuzalela abazukulu nje senginalo ilungelo lokusho inkosi indawo kodwa ndabe izitha inkosi esizwe ngicela ukubuza inkosi ibona kanjani la hayi ukuthi ngiyitshele ukuthi thini ngisho ukuthi kodwa inkosi ibona kanjani senginalo lelo lungelo kuneminyaka u46 indodana yakho kodwa sengikuzalele nabazukulu uma ngalitholi iqiniso kuwe inkosi esizwe kusho ukuthi izingane zakho ngeke ngiyikhulise kahle kubalulekile ukuthi ngibuye kubaba ngithi baba cela ukubuza ubaba ubona kanjani lapha bengibona ukuthi usushilo inkosi yesizwe wathi akubulawe nansi inkabe emhlophe bese ngithi mina inkosi yesizwe ngiyacela baba le yankomo siyibophele emuva iyo yodwa eboshelwe emuva enkabini bengicela inkosi ibuke enye senginalo lelo lungelo lelo njengoba nginilwela kangaka amakhosi nginalo ilungelo lokukhomba lapha engisuke ngibona khona hambe kahle lokho kwabantu bokufika siyanicela amakhosi khiphani izitatimende abantu bokufika abahambe khiphani izitatimende makhosi abahambe nayi inkosi izosisiza nayi inkosi ifundile inkosi yami le amakhosi ahle lapha u2 yiwo le ngapha yakwaMpumuza iyazi ukuthi yenza njani yona bahamba ngempela omunye umama wethu yagoloza ethi kusela amasusipani bamkhiphela bambekele eminyaka so ke nginayo inkosi ezosisiza yazinikela futhi yathi icela sibe nomhlangano sonke mfele emntwini yayinikela yangishayela inkosi yayinikela yathi icela ukuzosisiza ukuthi sinikeze a business model yokuthi lento esiyenzayo yipi indlela engcono esingayenza ngayo ezothi yenzeka kube kwenzeka okunye ngemuva kufanele sihlangane sihambe senkosini la makhosi amabili inkosi yabalishaba inkosi yawanzima sidinguza thina sizoyelekelela yimi inkosi lishaba inkosi yesizwe nzima yimi engaqala ukuthi akuhambe umuntu wokufika la eSouth Africa so umuntu ofuna ukwenza leyo nto ufuna aqala bize thina sizomu workshop yimi engaqala kwaNongoma inkosi ayisikwenzile ngahamba ngavashela inkosi ngafike ngakopela kwayimini umuntu ophumela obala ongeyona inkosi othi abantu bokufika bahamba sakwenza successful kwaNongoma singakwazi ukuthatha leyo model siqhube nenkosi into ezositshela yona siyisaphaze kahle kube nabantu abaqondile abaziyo ukuthi bazokwenza kanjani ukuthi mathi mabekwenza bengehlisi isithunzi somuntu ngoba eyikwelekwele umuntu phela bengehlisi isithunzi somuntu bengayicompromise futhi begcine sebexabana namaphoyisa bengayicompromise begcine bexabana nama security asuke eqashiwe esebenza kulezo ndawo so ke sinalo thina uhlelo lwenza nibone nje lapho esifike khona sifike sisebenza kwathiwa singeke singene point ngathi mina kuphi khona lapha kwaZulu kuthiwa khona lapha engeke ngene khona mina ngathula nje amaphoyisa ngawayeka ngithi ayithanda ukugwegwesa masiya lapha nengafuni siye ngakhona lathi mase kanjena nje ibhilidi ngase ngithi ayihlale phansi bamba umthetho mase ngihlebela inkabani masukuma lapha nje siyalisalayo siyalawunda leli bhilidi bathi bafuna yini lokho kufuneka uma uzosesha phoyisa nani phoyisa lisho lapha ngemuva wathiwa hayi kufuneka iwarrant ngathi yimi iwarrant ngathi ngapledge phambi kwamaphoyisa kokapteni no brigadier ngapledge ngathi uma kuke kwangatholakala ama drugs kuleli bhilidi cela nibophe mina sasehlala zo 10,000 insizwa kwathi yaca
Yathi liyalunguzisa izake wende labonde. Ngeke ngifike phansi bazovele bengiqhake laba bantu. Kwaphuma imfumba yama drugs, kwaphuma ingane eneminyaka ewu13 nkosomzimela encelisa ingane amabele engakawi. Kulelo bhilidi lelo. Leyo operation ya lead ekutheni Makhosi kuhambe kuyothathwa ama drugs ka 13 million emtateni. Ngalelo langa lelo insizwa zisukumile insizwa lezi zasukuma zathi round singaphethe ikhali salengisa izandla nje sa round ibhilidi sathi akuphuma umuntu la sicela amaphoyisa angene la. Ezitho abantwana basedlunkulu njoba inkosi ibala yini engavimba ukuthi kuvele kuvuke kusasa kuthiwa yonke lenyanga kaSeptember izoma yonke imkhosi uZulu ubhala iconstitution yakhe. Ake kume konke lama expenditure alokhu za kubhala iconstitution bese kutsheliwa uZulu ukuthi nansi iconstitution yakwaZulu iphasi so uZulu ayibhaliwe emaphepheni ayihambisana nayo yonke lemithetho ekhona ezweni ihamba ngendlela yakwaZulu nansi bese beyiphika abangayifuni bese siphila ngayo thina esiyifunayo sizoyizala izingane thina sibe ne strategy njengoba kwenza abantu bokufika ukuthi beze la bezozala izingane bezalela ukuthi ngo2050 bafuna ukuthatha lelizwe. Nathi senze njalo uphuma umthetho nje Makhosi emase ishayile iconstitution ukuthi indoda nendoda ayiqikelela ukuthi izala abafana abawu5. Kuphuma umthetho sakhi impi yakwaZulu ngoba indaba ezethu ngiyakuxoxela mhlambe wena Nkosi ungcono wena ngoba ngiyasazi isizwe sakho. Mhlambe inkosi uyasemazimeleni mhlambe ingcono ngoba ngiyasazi isizwe sa insizwe zayo ngihlala nazo la ehostel. Mhlambe amakhosi amaningi la eSouth Coast anamaviyo aphilayo. Ngicela ukunixoxela Makhosi uyabona makungasuka impi namhlanje. Inkosi ngathi ihambe emhlabeni Nkosi unzimako. Khona indoda engabi wela ingwavuma ibheke eSwazini ibaleka. Ayinandaba nje nenkosi. Ingashiya ngisho abafazi nezingane ibaleka. Ngendlela okunamagwala ngayo emphakathini. Ngendlela abantu abangamagwala ngakhona ukufa akuchaziwe emadodeni ukuthi ukufa kusho ukuthini. Ukufa Nkosi yesizwe indoda efela into emqoka Nkosi uShaba iba ingilozi egcekeni layo. Ingakho indoda yayicela ngisho sekufiwa indoda isificile impi. Yayicela indoda ithi hayi madoda seningificile ngicela ningisize. Ngoba angithi le indodana yami isuka ingaboni thobana abangibulayo suka amadoda engibamba lapha engibamba khona empini bese icela indoda icele kulabo abayibulalayo ithi ngicela ndaba ezitha focus banibani ukukhulisela ingane yami ishe indodana ezofaka umkhonto lapha ngaphansi kwekhwapha ithi ngicela ungikhulisele indodana yami. Indoda ngokwethembeka ngokuqonda isicelo senye indoda ngaphambi ukuthi indoda ishiye umhlaba bisihamba indoda ayizukuyitshela lengane ukuthi yimi ngabulala ubaba wakho. Kwakusempini vele kwakufiwa kwakukuthi ubaba wakhe angabulala mina noma kufe yena. Ihamba indoda yokukhulisa leyo ngane ikhulise ixoxele ngoyise ukuthi wayeyinsizwe engakanani kodwa kuuyo wathatha umphefumulo wakhe. Kwethembeka kwendoda lokho ngoba indoda ehamba emhlabeni ihambela into emqoko iba yingilozi eyomila kwezinye zeingane zayo noma kubazukulu bayo iphinde ibuye izoba iqhawe. Niyangibona mina umkhulu wami uNyathela wayethembekile eBhanganong. Umkhulu wami uKhathide wayethembekile eSwazini uyo wayelapha izingane zenkosi uSobhuza. Ubaba wami wayethembekile kumntwana okwaphinda ngene. Mina ngethembekile enganeni enkosini yakwaMandlakazi. Akuvele kuvuke ekseni nje usuyinto ethile. Kunokhondolo okufuna silulandele singamadoda yingakho kungafanele amadoda ayikhohle ukuthi angamadoda. Yingakho kungafanele indoda yenze into ebhedayo ngoba njalo emva kwekhulu nyaka emndenini nomndeni uNkulunkulu uvusa umuntu owakwaba khona ukuthi aqhubele leso sibongo kahle. Isikhathi esiningi labo bantu ababizigwili
Niyabona labo malume nibathatha kancane manibuye emsebenzini kodwa kuyibona bashisa impepho emsamo bahlalele lokho kuphela. Susana imali emakhanda, susana kuba izicwicwicwini ngamadoda, phumane ekubeni ngamadoda akhuluma njengabantu besifazane, akhohle ukuthi angamadoda ngoba yiyo lento egcina ubuza ukuthi yini umsebenzi wenkosi. Unomuzwa kini lapho oshabeni. Mawusuthukuthela ubuza ukuthi yini umsebenzi wenkosi. Unomuzwa kini lapho oshabeni awukhokhi lutho nje wakhonza ukuyecelekelezwe imadlana ezincane nje makukhontenza kunabantu abakhokha u14,000 njalo ngenyanga edolobheni. Wena ukhokhi lutho wena kodwa ubuza ukuthi inkosi isibizeleni. Ubuza ukuthi yini umsebenzi wenkosi. Ipolitiki iphilela into eyodwa nje iphilela ukuthi bahlukanise omnyama ngapha omunye ngapha bese uqamba amangaphathi kwakho bozisale bebangamanga wena ubuqhubeka utshontshe inkomo zenkosi nawe. Iphilela lokho.